Papa yasabye kugenzura ko Israel itari gukora Jenoside muri Gaza. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yasabye amahanga gucukumbura neza ngo arebe nimba leta ya Israel itari gukora Jenoside abanyapalestine batuye mu ntara ya Gaza. Ikinyamakuru cya Stamp cyo mu Butaliyani cyatangaje amakuru gishingiye kuri imwe mu bice biri mu gitabo cya Papa Francis ko kigiye gusohoka vuba. Muri icyo gitabo Papa Francis avuga ko abahanga benshi bemeza ko ibi biri kubera muri Gaza yujuje ibisabwa kugira ngo yitwe Jenoside. Ati dukwiye gukora amaperereza acukumbuye kugira ngo mu by'ukuri tumenye niba hakurikijwe amategeko n'ibisobanuro biranga Jenoside ko ibibera muri Gaza ari Jenoside. N'ubwa mbere umushumba wa Kiliziya Gatolika avugiye ku mugaragaro ijambo Jenoside y'abanyapalestine. Ibyo Papa Francis yavuze bigiye gusohoka muri icyo gitabo byafashwe nk'ibisanzwe bitewe n'uko Kiliziya Gatolika ikunze kwirinda kugira ikivuga kwihangana mpuzamahanga. Ayo magambo Papa Francis niyo yakareshye avuze kuva intambara hagati ya Hamas na Israel yakaduka. Mu Kuboza 2022 Afurika y'Epfo yareze Israel mu rukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye ICJ ruherereye i La Haye mu Buholandi yishinja gukora Jenoside muri Gaza. Kirego cy'amapaji 40 kivuga ko ibikorwa bya Israel ari Jenoside kuko ishaka gusenya burundu igice kimwe cy'abanyapalestine ishingiye ku ruhu no ku bwoko. Muri Mata 2024 ubwo urukiko rwategetse leta ya Israel gufata ingamba zose zayifasha kwirinda Jenoside ku banyapalestine batuye mu ntara ya Gaza. Gusa urwo rukiko ntiruratangaza niba rwasanze ibya Jenoside Israel iri muregwa ko iri gukorwa cyangwa itarakorwa. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yemeza ko igihugu cye kizakomeza kwirindira umutekano kinubahiriza amategeko mpuzamahanga. Agira ati ikirego cya Jenoside kuri Israel ntigikwiye gusa ahubwo giteye umujinya abantu baha abandi agaciro bakwiye kucyanga. Ibitero by'ingabo za Israel bigamije guhindanya abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa Hamas nyuma y'aho uteye igihugu tariki ya 7 Ukwakira 2023.